Kapitan Enteng! Buludak man tayo napsak sprayer yawang kal. Dah, sa pay aramatak ita kaanakan. Ando nga mintigas timulak. Pasuyutak tapno di da ibusan tinateng amulak. O di tulungan kaya tap no malpas. Sublatak mati sprayer. Ala, ingka nga ron sumakdaw. Da usarak nga agpasuyot. Wanang kail, matungpal. Naimbagkan ka taas idag itiwaeg, ti ayan dag itimulam. Sige, dugyan tangarudain. Tap no malpas adagaws. Kat mabulod ko matan ti sprayer mau. Oh, apay analiday ka, anaggapoy ti anyan dagiti mulam. Ay, si God ang naglalang to timulak. Ngam adumit ti agkaan nga insiktaw. Ayun na yan. Maisprayan ko ma. Ngam awan mo ti pestisidyo. Ay kating ka gumatang atap no saan ka analiday akasta. Awan pa'y mga ti kwartata. Sapay nagngina ti pestisidyo ita. Padasam ti mapan umutang bareng addag pautang ken ka. Napanak nga raw. Nguminggatang da kanumit iti pestisidyaw. Inusarda kadag iti mula da. Padasam ti mapan mangibagakin ni Kapitan bareng pautangan na ka. Ay, si kantuman ti mapan. Barang ikan na ka ni Maribanang. Mala, tamapanak tag. Nakaumay ka met, Mare. Addan sakat gagaram. Tauray agtudtudo kat insapar mo ti imay. Ay, dakkel ti parikot may maray. Da kayo laeng ti amok amakatulaw. Anya ka di ti parikot yo. Ibagam tasi dada anak adungag. Ibusen ngamin ti insekto ti mulamay. Ket awan igatang ni iti pesticide. Mabaleng ti umutang iti kwartayaw, maray. Ay na. Panakairanrana na, Maray. Taing gatang kumat iti pinagispray ni Enteng kadagiti mula na. Ay, urayim langan amaala na ti sumaruno nga honorarium na. Ay na, nuurayot pa'y ti sumaruno nga honorarium na, maray. Inibuston ati insektaw dagiti mulamay. Pasensya kan, Maray. Nagastos ko nga minan ti kwartame. Jay laangan sumaruno nga honorarium na tinamnamaan. At da ka din na alam ka ni Maribanang, tuyang. Awan, inggatang nakanumot iti pinagispray ni Kapitan iti mula da. Kasanong arod itan. Masapol ang mga remedyo kita ramatang agispray. Ay katun no adda pangiremedyo aramidam. No ngamin adda kwartata, arak mo ti una agatangan. Ita, awanan ti igatang mo iti pag-spray kadagiti mulata. Imbag kumaa, numabalin a pag-spray iti insekto day taarak. Mabalin mo't siguro Ang sanda batay. Mabartag dala siguro. Ala, ingka nga rud bartekon ida. Tapno sardengan da akanon dagiti mulata. Ay, sayang ti arak tuyang. Kakaisuna nang ina ti arak. Na, ti igatang mo kuma iti arak. Igatang mulaangan iti pag-spray. Ay, napasuyutam aminin amulam ko raw. Wanang kail. Ti sumaruno nga spray kat foliar fertilizer mate. Ay, uresyak. Nag-spray akto etikas day. May mayat ka no. Inak manan agsakdo iti pag-spray yawang kail. Ay, anya pa'y ngay. Ay, anusan nak. Taan anusan ka ba't ka anakan? Wanang kail. Sino ba iti agtinulong no di dataadwa? Ay, day tagat ka anakan. Uray may sa tikwarog no kasta. Ay, uray may sama ti angkel ko nga inting ano kasta. Na! Ay, tinulad mo matan. Enteng, umut-utang ni Marito yang iti igatang da iti pestisidyo. Ngam awan na ited ko. Nagastos ko nga minan tay inted mo. Na, kaano la iti pan nakakitak agumat gatang da iti arak. Ay, no kumasabi daw tinagigatangan da, di may mayat. Arak ma, ti ununaan da. Ay, no apay matakas jay ni pare badong. No adda kwartana,
Umuna pa'y agumatang iti arak, sakbay agumatang kadagiti importante a masapsapol. Kasjay kat ti kunada anablo ti utek na. Na, Di na panunutan ti aramiden na. ay mablo ayamat ti utak. Apay, tulang a mablaw. Ay, si kamay. No di na mo ter aramiden na. Talaga nga ibagada anablo ti utek na. Sika tinagtaudan day ta sao, anablo ti utak na, inteng. Nakita nga gis-spray ni Kwaraw itimula na. Kunak man no kunana nalpasan. Ang mga noadamanen igas na iso nga inulit na. Apay, umapal ka tawan pag-spray. Ay, nagbabangbang ka dagita nga igasi na ya. Adda mangululit nga gispray, adda pa'y saan na naka-spray. Kay si kaday tadi pa'y naka-spray. Tasabali nga mintiin into na raw. Ay, adan na panunod ko tuyang. Tapno maka-sprayak mo tayo. Anya ngay day ta? Ay, ditakan. Ta nakita ka pimanaw di Kwarugay. Nalpas ti problema. Ibati ni Kwaraw, ti pestisidaw, ti kalapa. Naibaga na kahit analpasan na nag-spray iti paray guys. Alag ti sobrana. Ta pag-spray mate. Ang damot langin pag-spray iti mulak. Swerte ak pa'y lang ah. Ala, inakaw. Ag-spray akaw. Nay, mayat mat ti sasagawi siwam ba daw? Anya ngay day ta igama? Pestisiyo tuyang. Ag-spray ak mo't lagay. Nasaya at noaddan aramatam nga ag-spray. Tapno saan nga ibusan ti igas ti pichay. Kit umadayo ka nga rodin tag-spray ak. Kakaiso na nga danay remedyo ka pestisiyo. Sigay, inak nga rudan, ta inak agluto. Wide, mangiluto kay tinaima sa siday na. Sigurado no malpasa ag-spray, mabisina ka. Wan, inak umutang iti karnit manok. Nakasukat ka mat, Kwarog. Ada pa panamita? Inakagpasada antay. Jak ngamin nakapasada di nag-spray ak iti mulak. Ay, kasta ka day. Ay, igatangan nakman nga rod iti karnit baboy. Awan ngamin ni nanam akwanang kait. Nakarikap mat jay teresena na. Ay, awan mat nga rod lako ditoy. Manwa kilaw antay. Uray 2 kilo. Imbag lang nga inutan tayo. Talo tayo lang ba? Mabit lang maibos ti 2 kilaw antay. Nang runa no maimas ko ti mangan. Adakan ka ano na yunam. Day talaang mat 2 kilo ti anayan ti kwarta. Mala, tagumatangak matitimay sa kilaw antay. Agaukan, tamangan tuyang. Ay na, mabisina ka. Ito pa nga, basketball lagi ti linaon ti tiyan ka. Na-sprayam ka di amin, dagiti mulat ha. San pa'y, mabisina nga raw. Ada ka di mo lang manok, ka utang ma. Awan kanumot tila ako da amanaw. Iso nagluto akon iti saluyot ken kalunay. Iso ti sidaan ta. Ay, unay mo tayo. Agsidata man ang teroro out. Kunak man no damod lakar niya mautang mo. Awan kanu nga raw ta na ibaws. Di mo ngamin sumangputin ni Marikwanang taglukat kuman. Ay, nakalipat sanda di akagawad. Nabayagin kahit ngawan. Di nan sa malagipin tagsubli di tayo. Abay ngay, awan matan tay herbicide pag-spray ko may tirot iti mulak. Dito yung matinang ikabilak. Awan matan. Amangan, wada sa bali anang ikabilam ka anakan. Ay, No dita tinang ikabilam. Di, adda kumadita. ay naanggal, sanak pa ilang agkabaw tapno malipatak tinang ikabilak. Ditaw itinang ikabilak. Ay, mabit lang. Ita lang anadlaw ko. Na, apay ngay, naglanit timulan ni pare ba daw? Anyat napasamak itimulan na nga ta. Ay, kita man.
Tanawam. Ay, sus. Apa ngay? Maganggangon sa amit tayo. Na, Anya ay tinapasamak itimula na. awan dan tumot di tagarden da. Tadamagan ta ko ma. No apay akasta dagiti mula da. Adda ka din nagatang yo ang pestisidyo, mare. Pinasuyutan nyo ka din timulayaw. Adda na iremedyo ni Badong ka umaray. Madanagan na idi saan pa'y anak ka iremedyo. Taado tigas nga kan. Ay, kasta ka de, mare. Ay, nalpas yung arudan ang napasuyutan timulayaw. Addan sapay din na nalpas maray. Mapanan to itulaw. Ay, kat makaginawa kang arudan Ay, won maray. Kunak no saan nan ang maisprian. Ay inkaminto man kitaan inton bigat. Ay, jak nakasurot kan ni inting anang kita itimula may. Ada ngamin inaramid ko kay. Imbagkan ka tauray saan ka sumurawt, mabalinlat ka. Ngam siya, kanayo nak ijay bangkag. Taisuka nga ron ti trabaho mi nga agasawa. Sumurot akmat no daduma. Apa yan, Jay? Anya tinapasama kitimulak. Nangalanit damit tayo. Apaya kas ti tinapasamak ba daw? Anya ti inaramid mau. Ay, nujak agkamalay. Sika tinangala iti herbisidyo apag isprik ko may tirut iti garden ka. Gusto Anya? akaday. Herbisidyo ko na. Kaya't mo asawain. Pagpatay iti root. Ay, Wantata. Pag isprik ko may tiro out. Abay ngay nalam. apay adi mo yung bagangay ko araw. Sinalbag kamay. Ay, kanya ko matibasol ko ngay dita. No ko may impakadam kanyak. Di na ibagak ko maapagpatay iti root na ijay. Apay kami ngayon nalayo, adi kayo nagpakada. Naibagam ngamin analpas ka na nag-spray. Iso ngayon nalak Nalpasan ati para guys. Ah, Ngam ti para ro out, saan pa yan nalpas? Ita, ingkay kat inispray iti mulayaw. Nyangay, matayan adag iti mulayaw. ay, basol mo na ito'y kwaraw. Ha? No saan ka kumana nagikabil iti herbicidaw iti kalabaw mau? Saan kumana tayo dagiti mulak? Kanya ti parikaw tapay nga agsubsubang kayaw adwa. Apay akasubsubang mo tila kay si kakwaraw. Kasanaw, kat tinakaw na ti herbisidyo iti kalabaw ka. Pinag-spray na iti mula na. Nako. Ita, pabasulin nak no apay anatay dagiti mula na. Kasano day ta paray? Apay ngamin ang nagtakaw ka. Ita, agpabasol ka. Apay, di mo binasa, tinakasurat, iti ayan titinaka mo apag-spray. Amumati agbasa saan aya? Ay, tiamo mga paray. Kit pagpatay iti insiktaw. Ha? Saan kita pagpatay iti mula? Sino nga, ti pabasulam ita itinapasamak? Usarin na ko man. Ang musika matintin ng usar. Ay, agbababawi ak paray. Kunak no makalibriak. Ad-adaki di anapukawanak. Ay, malas! Ay, unay kan ba daw? Tinakaw mo met gayam ti pinag-spray. Anya ngay ita, di ad-adda na dadaol dagiti mulam. Ay, agtal ka man. Nasakil lang nga rodin tinakam ko itinapasamak. Nayon ang pailaang, mate. Apay, ti ko nam, saan anasakit tinakam kaw? Agpadata ang nagbambanog ka dagijay amula. Ingka kat pinatayan adi na oras. Anya ngay, nalugin ti puunan, agraman ganan siya. Sinalbag ka kitday. No saan ka kumaanagalay, ti saan mo ako kwa, adayo anadadaulan ta. Ya, mga rod ni namnama pagpatay itiro o tinai-spray. Dayta ka nga main. Sakbay nga yispray. Basa umpay no pagpatay iti insektaw no pagpatay iti ruot. Kang runaan ti amain, saan ka nga agaramat iti saan mo ako kwa? Hay, matungpal, tuyang mahlab. Suray, saanin na maulay. Isu adikan umanungay. Ay na, tatabadong. Imbes apagpatay iti igasting spray, saan tapagpatay met iti ruot. Anya ngay ita,
na, diad-addaan na dadaal timulam. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Steph Meron nalika ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, anawa manmat ni Kwarog. Kanayon da nga kuyog ka ni pari badong amapan agbartag. Kanayon kumot abagbagan. Di nanto pa ikaskaso, ano as-asikasun dagiti mulanan. Ay, nagpadaan da ka ni pari badong. Mabaybay anda timula da. Pati kano jarap da. Laklakayan da dya pari badong. Isungsung na di Kwarog. Uray isungsung da no adda nakam na. Saan kumasumurot Di namot bagkatan nga isurot iti papanan na. Ay agnakam dantaw, no adamadi nga ibunga ti aramida. Ay palagi pamlat ta jay ka anakam. Nakulaapan sa ti panunot na. Ha? Ay, bagbaga aktuman, no umay ditoy. Nagalas day tay tsuram. Adda ka numunsun rin asumungad. Tulungan nakit day tamangan numadadaal timula ta. Ay, nakadamagan mo dit ang munson rin. Abay, Diyos daya. Tamo dati mapaspasamak, iti masungat. Imbaga nga rod ti radyaw. Apay kumasaan ka mamatay. Ay, kung kunadalang da jay. Tamnod da may padamag da. Anya kun kunalaan. Tulungan nakit day. Ta ipagapas tan ti pagay. Ken apitan tan dagiti dadduma a maapit anateng. Ay, tila pagdandanaga maya. Isuaba bagitan, dahi tayo tsuram, takanayon ka nga dandanag. Ay saus! Saan ati panagdanag kaw ti bimaketak? No di kat gapo iti konsumisyon ko kan ka. Nya, apay nga may nga konsumisyon ka kanya kaya. Kakaiso na siya lang tinangayatin ka. Di ka man ba daw? Ay, numaisublik la kumatipasamak. Di ka kumapinagtatakunan. Anya. Ay, si Mangpet kamit lang, si Kaabartak. Uy, sana bartag tinagan ka, angkel ko kapitan. Naglawag ako arug-agwapo tinagan ka. Kwarog amam martik, tinagan mo. Correct sound, angkel. Correct sound. Chip, kwarog. Tapisin ka. Chip ko namdita. Saan mo abagay ta mamartik ka? Ikatan ka to pa at chip tanun. Ay, saus, sadak kala po ka o ti kabildatan. No ikatin na ka-chip tano dangkay. Awanan ti kas kanyak katurait kan kalay nga chip tanaw. Ay di nakpasikatan, dakar bengak amang ikatkan ka. Ikatan na ka diya ka nakamanggay. Ay, saan mo ta? Agbaliw ka, tapno di ka ikatan. Asikaswam kit di dagiti mulam. Ken aramidem ti pagribengam. Papanam, mausay. Inamang kapasin di pagay kaw. Tao may kanumot tay munson rinay. Ay, agpada kayo, kinituyang ka. Mamati kayo launay, di tayo magbagada, monson na rin. Apay kumadi ka mamati ngay. Imbaga na nga raw. Inwaraga magtiradyaw. Apay, tanggal na kita ti ulay. Ta amuda, no agtudaw, no saan. Amuda nga raw. Apay bagada. Adda magpaysong ibagada kita ka anyos. Ay, salbagda kita ang mga ibagbaga. Amuda nga ibaga ti bagyaw. Ngam, apay nga rod adida ibaga, no asino tinangukod, iti kalding kaw. Itatamit. Apay amuda
muda da kita. Ti panawon ti bagbagada. Sana tinangungkod iti kalding mau. Kalukwang hindi na kita. Usay. Sana kalukwan. Sige. Nakaw. Sayang numabutan iti monson rin ti gapasek. Ipagapas ta ka din ti pagay ta, Inteng. Ay, una. Magapas ko maamin sakbay nga umay ti monson rin. Sayang ti pagay. No, saan magapas? Saan samot nga aggunggunay ni Kwarog? Kasanungay ti pagay na. Ay, napanan naman aya. Ay, jak amo iti dayja akaanakam. Basta nagkuyog da ken ni Badong. Sigurado ama pandaag lemes iti arak. Inton na bartek da. Kas dala pinadanuman atukak. Umariwawa da. Ay, laklakayan mo't dayja apari Badong. Masuron paikit din ni Marituyang ken kuana. Ay, asino mati saan amasuron nga, tikas dya klase ti tao. Arag. Mamati ka kaday, ti bagbagada ang monson ray na sumungad. Saan tata? No pimanaw ti ulap, awan to daw. No nayangain, awan to daw. Mataranta daki di amin na namang gapas ka nagitipagay da. May mayat no matangkanan anaimbag ti pagay. Sa bayaga pasain. Ay, wala. Agpada tagaya miti ka panunutan na. May mayat no matangkinan na nalaing tipagay. Sakbay ang magapas. Iso nga, uraya ka matangkanan dagiti pagay ikaw. Kastak, mate, kuwarag. Nadagdagsin mo't lang tikilos na no natangkinan na nalaing. Kuray! Imay ka di itay ni Badong ko dito, Maray. Nakita alimma basta adwa ken ni Kwarog. Ay, makumikom dagiti tattao amang gaagapas ka dagiti pagay da. Dagijay mo't adwa sa balay ti pakakumikumanda. Nagpadaan da, Maray. Nangagko ti kunada. Asan ka no nga umay ti monson rin ditoy? Ha? Kasano kumati pan nakaamuda saan nga umay ditaon? Umalis ka no, wano mayangin. Ay, ikanakmankit di iti sardinas, Maray. Tadyak masango taglutaw. Inakpay ngamin puro ti bunga dagiti mulamay. Di ka kumaikan ta ati dogan ti listaam. Ngamahay, maasyanak ngamin ken ka. Apay ngayon pag-apaso ti pagay yaw. Kat saan pa'y una anatangkanan ang kail? Apay di mo nanggag nga umayan ti monson rin. Imbag ti adama apet, ngam ti malayus. San siguro adumanon day tamon sunrain? Naa. Pag kunam saan siguro? Siyempre, saan ka day? Ano makatudtudo dito'y ayan tayaw? Saan naghangain? May tayab di ulap. Kat sabalin ti pagtuduan na ang kail. Pilosopo. Ay, minton kwan, nakarma ka di tayo bagbaga. Ngem ti matagaganat, may sagmak. Naa. Pinagapasyokit dahin dagiti pagayaw. Kat di pa'y unay natangkanan. Nalpas kayon samot ang nagkapas, Maribanang. Aywen, Mare, nalpas matlaangan. Uray umay ti monson rin, awan pagdanagan may. Ay, sabali mo't kin ni Badong ko. Ta ipapilit na asaan ka nung nga umay ti monson rin ditawi. Pagkunaan na saan nga umay. Diyak man amukan kwa na, Maray. Masurunak, ngam awan mabalin ka. Kasanon no umay jay monson rin. Sapay asidag ti karayan iti talon yaw. Ay, managlayo si jay. Un nga rod, Maray. Agin nasidag ti talon mi kadakwaraw. No umay dyan napigsa ato daw. Mapirdilakit de dagiti pagay. Sapay kumaata pumudno ti kunada. Asaan ka nung nga umay dito iti tutaw. Apay, anya tikinan mo, pagapas mo kidin, ti pagay mo nga dapay gangganos na paray.
Babalinan. Ha? Sayang nga may numay ginapigsa at tudo. Mamatpati kan to, mate. Pugpugtuan da lang ti bagbagada. Ani apugpugtuan mo't nga ibagbagam. Uray kitain tayaw. Saan nga umay titudo dito'y pare? Pagkunaam. Ay kit dito'y bukod ko aradara. Napigsa, tiradar kaw. Naa! Adamot ay radar mo. Ay kit adda. Hanggang misak lang, ti makakit kita. Ay, ingka kagapasan na. Ag tinulong kayo kun ni Kwarog no isaw tagapasan nyo tapagay yun. Ay, urayin may maamatangkinan analay nga pare. Dakkel taw, ti paglakon may. No ipabayom to day ta Eric Mao. Adun to ti agbalin apagpag na. Taginapas yo asaan pa'y unay anatangkanan. Imbagla at adda. Ngam ti malayaws no may timunson rin. Anya kata malayaws. Danag yun aya. Sayang nga rin no malayaws. No, magapas nga dagang ganos na. Oray matumag ano ipabayaw. No malayaws, ni agrosing ton ti rek. Sinayang nyo ti pagayaw. Ginapas yo kitnay nasaan pa'y unay anatangkanan. Jay latil-til ti dawat at dagang ganos na tiyay. Natangkinanin, adi murdong nan. Ngam no inuray yo ko mamatangkanan amin naging ga ititil-til na. Diyawan ko mamatumag no may pabayaw. Ad-ado pa'y titimbang na no ilakom ti iray. Makamutan, pinalara na na. Apay di yolat tagapasan di pagayo. Adwa, pare ba daw? Kan ni Kwarog. Ay, kapasin minto Ito no naan-anayan, titangkin na pare. Wine. Natangkanan to pa yan. Eh, sayang aday ta no malayos. Ay, sayang matiada ititil-til ti dawa. Nalagaan, titimbang na, no kilusing. Sabay planok nga ila ko ti Eric kaw. Taso katakman ti tricycle kaw. Ay, oray siyak mo da. Gumata nga mamay, iti motor ka. Agkuyog tanto ang mapan gumatangan niya, tatabataw. Agtultulag kayo ang mapanggumatang iti motor. Di pala nagapgapas. Bangnam na makayaw. Ay, katuwa na pare. Sapay nagmamayat ti dawa ti pagay kaw. Ay, uray siya kang gail. Mayat mo ti dawa dagiti pagay kaw. Agarpad, dagiti pagay may. Isungag padada mayat ti dawa na. Ay, wala akong masabi. Bahala na kayo. Timpadaway, nulit tagmaw. Umapapal sa amit, itinapid ka sa dawa ti pagay takwarag. Saan mat siguro nga umapal? Mamati dala unay itimpadamag ti radyaw. Hindamang kidi uminam. Kasapulan man ang tibagik ti gasolina kay. Gasolina unwarak. Ang damat gasolina ti motor ko, tata. Sa bali ti gasolina ti motor mau. Sa bali mo ti gasolina amasapol kaw. Tanaliknaw, ken naingay. Ang darak iti balay. Ingka mga lay ti manok yung apulutanin ta. Ay, saan na ka makakamat iti manok, tanaatap da. Ah. Naimbag ko ma, noon nakaapon da, tadya lamang tilaw. Naggapuan manan ba daw? Agdiwar-diwar ka manan amagmag na. Apay aya, apakasik naram, no diwar, ti panagnak. Madanaganak nga raw di jay pagay ta. Mangrugain nga agkuyom ti tangatang. Kasanaw no ibayakabak na tito daw. Ay, kat ibayakaba na lang Inton maibos tito daw, agi nito mo lang. Kasano nga'y ta ibagbagada amon sunrain. Anyamon son rin aya. Agi nito mo lang kung nalang arudain. Intong bigat, agi ni dain. Gano saan? Kasanaw ti pagay ta. Awan ton ati kanan ta. Di pa madanagan dagiti marabutit at saan ngagmulmula. Si Kantoki din, analawat rin na ipanta. Oray nalawang araw, numalayaw. Talaga anapig sa daytoy amon sunrain. Ay, adda pa yun uni ti danom di tawaig. Ay, sigurado nga adumanan ti mabsang ataltalog no kastoy. Imbaglakit din ata nakagapas tayon. Ay, una. Ay, malas ti saan ang nakagapas. Sigurado ang malayos ti igituay. Ay, may san ni Kwarog asaan pa'y ang nakagapas. Eh, sulpag namin. Di maagin inumpir, aramidin na. Anya nga tati aramiden na, no nalayos ti pagay da. Ay, anya pa ngay. Agdong-adong aw iti kapagayan da.
Agapasan da. Di da dagdag kay. Anya nga itaba daw. Manungal dawal ngagtudtudaw. Sigurado analayusan ni Jay Talaw. Ay, day tangarod kay Tuyang. Sayang pa iti pagay. Ibagbagak ngamin itay. Ngam dinak dengdenggan. Ay, kunak ano sana matuloy day takong kunada amunson rin. Nagpadaan nyo lakin ni Kwarog a pilusupap. Anya nga'y tinaganab yaw. Ay, sardeng na kumamot basek. Tay na makita, hindi pagay. Itapay tanalayusan sa mo ibaga nga'ing kakitaan. Baliktad at talaga ta utak mau. Ay, hawanan tayo kunak nga igatang ko iti tricycle ka. Ay, nalayos matain. Ay, iwan niya raw, sayang pa iti nalawa kapagayan. Nalayos nga agpaisaw. Ay, saan na pakiranudan ta nagtubo mo iti na mauprantirek. Ito na minsan. Patsi kung ti patigman iti rajaw. Ay, oray siyak mata. No, day baga ti rajaw. Saan ko na pilusupwain? Nagbabawi akitan tata ba daw? Ay, maudi talaga ti babaway. Sayang nga talaga. Anya nga'y ita tatabadong ken Kwarog. Nadadael dagiti pagayo. Patsin nyo ngamin ti pakdaar iti radyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay at sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdagan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito tersena, marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawin nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattao. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot. Kita apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At na, kasla agirig-irig mat amag na. Ay, nabartak samay. Maululaw samay. Ay, iso nga agirig-irig. Tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagulawak kukumaray. Anya ka no? Maulaw ka no? Na, ay, Marituyang, apay maulaw ka? Ay, daytoy sa pudot ti panawon. Wenno daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mo't. Itay pa'y bigat, amarikrik nakdaytoy. Da kayo lang, ay makalawas mo't nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laeng ti addakas to'y amarikrik na. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti daytoy akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gapot ta maulaw tayo, tawan makukwarta tayo. Kasanungay. Awan pa'y buena bano, kat na'y anya ti orasan. Ay, kat da kamin akan ni Marituyang timang buena mano iti lakom, marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray. Wen nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang.
Mayat maribanang. Swerte ti agbuena mano iti utang. Ay, katuan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, ura yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy na maano kayo kat iti utangan? Sana mabalin Kunami, ano mabalin, mare. Ay, matuangak samot tani tinakaro nga ulaw ko. Oo, nanay. Makita Marikwana. Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuwangan? Ay, matuang ako ni ti ulaw ka. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saan dak nga itaray ija ospital. Kasano ka nga rod amaagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko marikwanang. Anyag? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayong nga agit na maulaw, Ay, pautangan na kami ngaminan, marikwanang. Tapno agimbag kamin iti panagulaw, me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulawa ka talagan, maribanang. Ay, matuang ka. Ay, uray. Ay, maulaw ako na. Ala. Saan kayo na maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatan tirig na. Namin pinsan anapukaw ti ulaw kaw. Uray siya. Padang! Nakaturog ka manan ni malaldawan. Ayunay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ayo, rayala na murmura yan. Aglutukan! At may lutaw. Napanak imutang di tatersina ni Marikwanang. Pinautangan la ka? Kinunagdagkal din nakasurat di sangwanan ti tersina na. Abawal ti utang. Naging uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya, naginuulaw ka. Hey, mapanak sa amat aginuulaw Ay, di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan sidaan. Day talamat maturog tar aramidam. Kit anya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay kating kalinisan di bangkag atap no makamula ka itinatang. Na ito akin napudot ti panawan. Ay, pakpakawan mo ta. Maturog aglangan nga agmalmalan. Kaya't maulaw ak iti kinapudot na. Sino nga tadya agor orok? Imal aldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka ni Inteng. Riingak man. Inteng. Ay, agriing ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Kun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man, no napan ka ije barangay hall. Ay, masadutak, nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabahom nga agor oray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya dahi ta igamaw. Inutang ko kan ni Marikwanang. Bagas kan sidaan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Abin tayo samot tanditi kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, da ito'y ngamin nakaro apodot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapo iti kinaawan ti kwarta. Ay wunsa awan mat kwarta. Amin tayo, awan maku kwarta na. Tikag lang aro din ti panawan. Tikag pa'y ti pita ka. Yan. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston, ti pan naturog mo. Nasubra mo, ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si katyagluto, bumangon na ito, makaluto ka. Ape, akas ti pan nagdamkwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Saan ka nakainom? Agtumba-tumba ka, mal. Maulawak nga raw. Amin tayon samot, tandi ti kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat,
Kasano ko maamaadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada iti tricycle mo. Makapasadot mo't nga mintag pasada ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Di ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na da kwarta. Kanon to, amaadaan ka iti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabaho? Pautangan da ko na ta makain inuma kaon. Isun sa ti pagululawak. Sige ka, numatuangak dito isang wanan ti Tersinam. Basol mau. Aso, singaramidan nakpa iti basol kaw. Isu pautangan na kaon. May salang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaon. Ay, unay kamutin pare. Ay, saan ka nakita, pare? Pwede nak makita ka magmagnaak dong pare nakidain. Dandani ak pa yan natwang. Ay, saan mo ta, pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kaputa, maululawak. Ay, imposible. Adi nak nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ay ati maululaw. Ay, uray siya gayam. Maululawak mo din. Ay, katagpada ta, pare. Ha? Ay, dahito'y kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mo ti 1/4. Oh, Ay, wensa. Tauray siya. Nanipot iti awan makukwarta. Maululawak mitin, pare. ay, inak man iturog ki di. Ay, agawid kan, pare. Ay, wala. Ta naggapuak mo iti barangay hall. Kit no mapanak dita barangay hall, pare. Ay, saan ka na mapantawan tao dita? Apay ngawan. Ay, pinagawid ko iti kakagawad. Ta, uray siya kaagawid akmatan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong, pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen, pare. Eh? Ano kasano ang amadan iti danom may irigasyon. Tapno makapagmula kami mitin kinituyang ka. Ay, kwa, saan da ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka? Oh, Ay, Oh. pagpatulungan ngayon no saan ada kayo nga opisyal iti barangay, pare. tilan tumat ngamin malaglagip mau. Agmula-mula ka pa lang. Kahit na, pare. Iso ti solusyon. Tapno madan iti kwarta. Masapol nga agmula. Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inak man la maturugan. Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawanmat ka no ti tao dita, mare. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawon. Way, nasabat ko itay. Mapan ka no maturog. Kit mapanak ko magpatulong. Takayat ko iti agmula. Agmula ka? Way, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga agreklamaw. Takanayon ka no, maululaw. Ay, alangan nga umay manan dito Tersina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dahita nga rod kay. Mabain akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat. Isu akasapulan may tagi na na. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay, Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawain. Maulaw kami paikit din kahit kasano nga rod ang makaudong ak ngayon no awan pasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kaigamak iti baskay. Mala, ano sa marudan ti tricycle ko pagluganan. Apay aya, Basta, lumugan kan. ay nakwaraw kaanutan tupay ang makadanon ijay ilay. Kat ang sarda-sardeng mo dati tricycle mo. At adupay ti panagsardeng na ngamjay panagapantina. Sungarod ako nagnanusan. Na, nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Na, masapol pa ya pampagam tapno agabantay.
Jak namin maibibiyahin nana. Si madudak ngaminan ngagpasada. Nagsardeng manan. Pampagak manin Ay unay matang. Aldawan. Nagpudutan ti panawan. Maulawak tumanan iti pudaw. Jak ka matanagan. Basta pampagak dito. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong, tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Taapay alimbabas. Nagsapan. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na ijibangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamulamit ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam dita. Mat maturog ka laang mat ngagmalmalam. Ha! Kasano nga rod, amadaan ka iti kwarta. Urayak nga ron ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, ay bangkag mo. Ay, dinakman surwan. Nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan dya inutang ko ni Marikuanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Day, Warag. Anya day tararami, day? Tarimanak dito tricycle ka o tatabadaw. Kababain nga ipasadak no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle, mang. Inton malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag. Tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Sakla na kaamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kasta ya. Nasken nga agtrabaho tayo, tapno madan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangaro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno day tatabadaw. Iso ang madigayam ti naka-istambay latan. Asino nga ti tataulan di aso may? Salaki! Hey! Asino ka nga tatakaw? Awan matakaw mo dito'y balay. Amok ngawan, pare. Ha! Kinsa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Nagsapakan alumabas pare. Ay kat mapanak man hindi ta bangkag ko pare. Aya. Narigat ti maldawan, ta napudot ti panawain. Pudno gayam ti imbagan ni Banang. Mapan ka ijay bangkag mau. Ay kat wala pare. Mapan ko man kita, dagiti mula. Ay na, nagmamayat ti tubo na pare. Aya. Ngam dinakman papaapalan. Kat sigurado nga adon to ti mailakaw kabunga na pare. Ha! Kat no adon to ti mailakaw. Adon to mat ti kwarta. Na! Ay kat saan to mat na maulaw ni tuyang ka. Tadon to ti kwarta mi pare. Kat nutikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusak pare. Nalakalang mat nga ipamuspusan. Ay, maulawak, inteng. Ha! Jakon makaluto iti kanam. Apay ngay maulaw ka dungaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Nasken nga agtinulong ta. Agtinulong nga. Mapantamat agmula ijay bangkag ta. Kas inaramid da pare ba daw? No nagpudot. Naaramid to pa'y da pare ba dong? Di takit din kabailan. Intang, tapno makaadota ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululawak. May imbagan to, di ta panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige. Intang arudan. Limpyo matan ti panagnam marituyang. Saan kan amaululaw? Nadlaw mo matgayam day ta Marikuanang. Wun, sana kun amaululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagululaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak.
Ay, agasak day nga ulaw mo, Maray. Tagbayad akaun! Kasta, ay imbag man. Naikat mo tan nga agpay, so ti panagululaw ka. Katuan na! Ay, nay! Nimot maribanang day ta sumungan. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan ni Enteng. Ay, kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan, ako na maulaw. Mala, tapno mapreskwan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamis as soup drinks, Maray. Ta inumin tayaw. Ay, kasta ati mayat. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Syakmat ti gumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayat yaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang ginaan ti pilyag. Marikwanang, ayan ditaw, di kang ginaan alakom at tinapay. Abda dita sango mare. Pilyo mo. Ay, kabaranggayan. Agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige. Dito ang pinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Paklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.